Srbija dobija prve hibridne autobuse. Hibridni autobusi stižu iz Švajcarske. Prvi grad u Srbiji koji se odlučio da uvede hibridne autobuse nije ni Beograd, ni Novi Sad, već Čačak. Prevoznik Kavim autoprevoz je za potrebe gradskog prevoza u Čačku nabavio čak 10 autobusa Volvo 7700 hibrid. Prema takozvanom zlatnom ugovoru koje je Kavim autoprevoz potpisao na 5 godina, celokupno održavanje ovih autobusa preuzima na sebe Volvo.